Mano Simfroso Kinda kantiere Ramogi FM kendo omedo kwayenegi higni mathoth modhuro mar kelo lokruok e ngima oganda e ngima jo Kenya. Kawadhi nyime eni lit buok kod kuyo omako jodak manyashaba e kaunti ma Kiambu toko Ondiek nego nyathi ma jahigni 9. Nyathino ma japuonjre mar grade mar 3 nolal tich ang'wen jumani e kinde mane min gi onge kalepe noyude bungu moro okinyi ma kawuono kod joma ne dhi e tich. Jodak makono wacho ni ne giromo gi Ondiek 3 odiechieng' ma kawuono ka giwacho ni nekno osemiyogi luor mar wuok oko gotieno. Gikwayo Kenya Wildlife Services mondo donjre kendo nego Ondiek gweko ma bende giwacho ni pod biro dhi nyime mar nego ji. Kuna mtoto ambaye alikuwa amepotea, lakini baadaye nguo zake zimekuja kupatikana ya kwamba ziko kwa hii kichaka, na kwa hii kichaka kumekuwa na shida ambayo ni ya fisi ambao wamekuwa wakionekana kila mara, na kwa hivyo tunashuku ya kwamba mtoto huyo labda amekuliwa na fisi. So tuko na huzuni kama kijiji chetu kupoteza mtoto kwa sababu ya fisi, na tunasikia vibaya sana. Kwa hivyo sisi ambao tulikuwa tumezunguka katika vikundi mbalimbali kuweza kumtafuta Ryan asubuhi, kwa sababu hiki kisa kilipata watu wa kijiji mwendo wa jioni jana. Mtoto alipotea na tukujua alipotelea kwa kichaka. Saa hii tunaambiwa mtoto alipotea juzi na tukujua. Lakini serikali ya huko hakuna chochote imechukua hatia yote. Tunaomba tu serikali ituondolee hii.